برنامه چرالی به بشا دیمین دست پیدا که و بشه به تایبتی امی قالا باشور کردستانی بکن وقتی تزانین دنابر امریکا و ایران دا اگربست شیست روژه آجوت بو اوی قدیا نا ایچه بکن جبلی ویاجی باشور کردستانی ایرشنن هم آلی ایرانی وقت ایرشنن هر وها دیسا آلی هزین گریده 8 شابی اوانش تهدیدی وانه هنن باشور کردستانی چه ده به دو اکادمیسین پایا بلند ای باشوری بگاوی میوانی منن امی ایروانا بپرسن گلک آگاهی برطرف بگرن ماموسته کامران و ماموسته هنر جسیم دوی بشه ده مرانه بری ماموسته هنر جسیم هون جو استراتژی را جل قدر دبن به تایبتی شرکی مزن لحریم آمده قومه تایبتی دنا امبیجن امریکا و اسرائیل ایرشین مزن کرن رحمبر ایرانی ایرانی جی برسی بین گلک تندان هیانی و وقتی جهاتی گلک چرا جهاف دیتن پیکانین لی او هف دیتنش نگیشتن انجامی نا ترامپ قرا تهدید آبولی دکه ایران دی بجه اگر ورو پیواز ایریش همبری ما چه به امی روش پاراستنی بقدینن ایریش بکن به بجاهی با اوای که برفره روجات ناوین و گلک تورین جهانی چه دقومه روجات ناوین چه دقومه در راستی ده او چه دقومت یعنی بسیاره که مزنه يعني او ما دو ماه پیش منه تا اخیرا وی ساله روشا عراق یا هرم کردستان یا باشور کردستان و بگشتی او ناوچه يعني او سنور دیگر ایران ده هنه باندوریا ایران سروی هيا هجمونا ایرانی سروی هيا ما برو قناغه که يعني قرستر يعني سختر دچید چون که آرمانج امریکا و شری دست نهاتینا تاوی گاوی جبر هنده اما دکارین وکی سیناریو بیجین او دو ماه سه ماه پیش منه تا آخر نوامبر روشا باشور کردستان برو تنگاسی مزن دچید. جبر چی بر تنگاسی مزن دچید؟ بنرینه من و نرینه لی گلک بزگیری کنه چهار سر نکنی و گلک تشتین عراقی دا باندوریا خود سر درست کردن بالانس سیاسی و بالانس اولهی عراقی هی و کردستان جدی بید. مثلا یک لوانه چهار سر کردن او گروپ سیاسی لدربه قانون دولت قانون نظام یا سیستم برگری عراقینا بین چهار سر کردن یعنی تا 30 ایلول لازم او هز قرار امریکا حتی تا 30 ایلول او هز يعني خود چهار سر بکن يعني حل بوشین او پزگیری که مزن دنا عراقی داوی گاوی اوش بالانس درست دیگه در عراقی نقشه جو استراتژی عراقی جو عالیه دسالات شیعه جورک تهده گورین جبر هنده او یک بسیاره دوی ما 65 روش يعني سالا بوري دا 12 روش هرش سر ایران اکرا او سال دا 39 روش جاركيش تقريبا 2 هفته نزدیک 65 روش امریکا و اسرائیل هرش آسمانی سر ایران اکردین اما تاوی گاوی ارمانج استراتیجی به دست نهینا اینا ارمانج بری یا استراتیجی ایران امریکا لخستنا ایرانی دا برنامه اتمی بو مدید برنامه اتمی یعنی تارگت امریکا تارگت اسرائیل پشتی هنگی برنامه مشکی بود پشتی هنگی چهار سر کردن او هزی پروکسی بود دناوچه ده اما الان شتا مثلا هرمزش بو مثلا یک استراتژی برای روژه ویدا نیم بو در روژه ویدا نبود الان مثلا مشکا مثلا چهار سر کردن سیستم مشکی یان سیستم برگری ایرانی او نهید باز کردن سیستم برنامه اتمی و نیکولر ایرانی نهید باز کردن بشه وکی گشتی هز پروکسی وکی سیاست وکی استراتژی وکی نقشه جو استراتژی امریکا و اسرائیل ناهید باز کردن بشه وکی گشتی الان سرچی سیاست فوکس امریکا سر وکردن او کوریدور هرمزه یعنی نرین بو روشا ایرانی بو ناوچه حتی گورین جعلی امریکا و جعلی اسرائیل جدا الان اسرائیل یعنی محورک دیگه شر محورک دیگه شر نرم شر رق دیگه ترکیه دیگه جعلی سوریا ایرو يعني دادگاهی کردن نتانیاهو در ترکیه بو يعني صدمه که مزن او صدمه که مزن دناو سیاست اقلیمی دا سیاست حریمی دا اول چی باندوری سر روشا گرتی بگشتی چی دبید و بتایبتی باشور کردستان چی دبید باشور کردستان جعلی ستاتو يعني باندوریا خسر هم ایران باندوریا خسر هي هم امریکا و هزدی که باندوریا خسر باشور کردستان هي اما وی باخوان باشور کردستان روشا ایران و امریکا از ما مستاج بپرسم از سفگرم ما مستاج yani mesela İsrail Amerika peşi dansda roş eriş kirin. O İsrail İran bersiv da
او تجربه در نخستن يعني او مثلا گراند به ام بسکنن ریه کدن او بکن بشرا ایرشی خود زیده تر کرن بيقافي وكي رزدار هنر جسم جهاني زمان ادي تاني مثلا اتومينا تاني جوهرنا رجيمنا نعم مشكش يعني نعم مثلا حرمز جهه مثلا شهيه جهه قالك مثلا بو مثلا مذاكره وايران ويقافي تهديدا جدك اما قالك زيان جديد يا ايران يعني هلا بوريفا هلا ام بجن جواكي قالك برسكريكي ويجهنن يعني اف كاوس كودا دچون چوا دبينن بله راسته و شلوکرنا دکتر هنری درسته جه خدایم ارمانج استراتژی تندک شراده هنه زانینه و جنگ سی جهانیه وکی که ده چند سال که کشید و او تشتید مجیه وان دولت روش آوایی دا دوید بیت جهیدی دو جنگ جهانی ده هاتیه جه بس نمرجه ده جنگ سی جهانی دا او تشتید ناتو امریکا دوید بیت جه برکو اگر بیت جه پێویستە رووسیا و چین کۆریا باکۆر نەمینن ببنە لەسەر نەخشەی سیاسی ئانی ئابووری نەمینە حتا کو نەخشە ئەمریکی یە ناتۆ بێتەجە ئارمانجێکا ئیستراتیجیە ئەمریکا ئەولینە ئیرانێ لادەت ئان بێخیتن بەلکو ئیران و تورکیا و عەرەب هەر سێ شلای امریکا و شلای ناتو و شلای محفل دولی به هاتینه شکرنه و 100 ساله وان ریبه بدن چه دولت که جوانا نه بیشتر دولت عربی نه ترکیه نه ایران روژه کش روژه 200 ساله چویدا بریار وانا سیاسی اراده وان دست دا نبو و نبو یا اونو که جینا بیتن بر چندی امریکا و گیواشتن سر ایران بکرد و ایران هندک پیز بکوید بوش بو هند ایران ببیت مترسی سر عربا ببیت مترسی سر عراق سر ترکیه بو هند زیادتر عرب با میلیارات دلار چک جه امریکا بکرن دخوازه پارستن بکن جه امریکا هدف سرکی جه امریکا عراق سوریا ولات شامیه بید وری دا اکنجی ببیت دست خدان سر خیر و خیرات ویده دست که اگر وان دو ارمانجی سرکی دانمش نافرنا چکه ناوکی و ید موشکا و گاوتین حطیت کاره بدن ازگید کاره بدن جسرات دن اوجی بو دولت که آمازان شکستنه که گلک آمازانه هم ناحیه اخلاقی و هم ناحیه وجدانی تو به سر حوالاتیت ولاتا که شلکه و مروف سویل بکجی و او پیویدیستی جیان آوان یا روزانه نهیدید امریکا شرع خدا افغانستان شکستن اینا العراق شکستن اینا لیبیا شکستن اینا و دل ایران شکستن اینی دش برکو سیاست امریکا سیاست افغاس جیش شکست ما افغاس جیش شکست اما امریکا هیچ دولت که سوپره هیچ خدا هیچ حرمه یعنی اف چه قاسی راسته هر لشکری و ام بجن گلک زیان داینا عراق ویران کر عراق نبی دولتک افغانستان ویران کر افغانستان نبی پرگاره کر رکوپیک نا ایران هم بیشن افراش شوید دهان سالان باجو یعنی ایلا تکچون سرکفتن آمریکا گره که ایران لشکری و جخول لشکری جی بلا ولای کر لسوریه جی عینی چه بو اره ما او الویره افجاد دو خواندن هنه هندکا دیت نوان او اگر دولتک بهس کرو لواز کرو شناف برو آبورا و جیانا و خلکه و هجار کر دیت نوان او سرکفتن نکلت پیورت اخلاقی وجدانی مروایتی دا او پیچوانه و درسته یعنی نوکه سیاست الصینی بو نمونه دست صینی جهان خره هیو و امشین بجین گلک تشتادا صین پیش یا امریکانه بس ناچید حوالاتی چون ملتا نا گریتو نا کجیتو نا قصف ناکتو و جیان خلکی خلنا خندقینی دولت امریکا گل هزه امریکا دیجنت نکجی اکش دولت ایکه الجهانش بو هزه بله نزانی ده چاو و هزه خود کار اینیتن کار اینانا و هزه بشوازه که خلطش برکت گل قوت گل هزه دوی تو پشتوانیا گل و نتوان که تل سر حقیه بی راستیه بی یعنی تشت امریکا پت خورید مثلا دموکراتیت یا و مافمرو و آشتی و آزادی و کبی و دادپروری خواه و بروانک بو دموکراتیت الجهان نشادت بس چکر العراق بونمونه اگر ببینین عراق اینا صدام وان بر همو سروکت دی سروک وزیر عراق وان داناینا سروک کمار وان داناینا ابروکت قناقه قادی دایا بس روش عراق آبوری برف صفره دی چی تو عراق و ایران دبید اللي روش آوای کردستان
يعني تنها قالوا النتويل روشالات نافي مل بملي امريكا وكو ملت وكو شرفانج دل شول كيلو بيبر جواندي كرد بون افريكا امريكا شدكت طيبتي دونالد ترامب هول داد سمعتها ملت كرد بشكينيت وكو خاين وكو دراوين وكو دز او ديشا بدات ابجي نش سيماي سروكي بله دولتك امازنا نش سيماي دولتك امازنا في تايبت ميم ددش بر بچندیم نو که ایران راسته یعنی گلک لواز بویه بس ایران نکتیه مادام ایران نکتیه که واتا ایران برانبر امریکا سرکفتیه بله نامامسته بله یعنی به قصدی مامسته پرسی به راستی جی امریکا گله کسی دبیجن امریکا سر نکتیه یعنی حریم اکمه گوتن لی ویران دکه ضراری ده برانبر وی امریکا هم بیجن شرکت سلاحا حسه آوان زیده دبه شرکت پترول حسه آوان زیده دبه اف هموش گریده امریکا نه آلیه که اونده که آلیه که ام بیجن قزم جوید که دیزم مداخله سیاستی دکه لی ایران راش جدایه مثلا ایران ها شر آلیه یمنیش داده است بکرن آلیه ام بیجن نیزی مصریش داده است بکرن باندورای نا عراق جهیه مخابن عراق نا باشور جی تهیتی دکن سوریه جهیه yani İran ji ev hêza heye ki berfireh bike. Ev kaos kavakan binêrin. Amerika bikar be kontrol bike, bikar be siyaseteke bider rûştandin. Dîsan bêjin hewldan ew jî heye. Em wê ji bidin berçava. Hinekî jî yani belkî bi piştî civîna NATO'yê pêk hatî İttifaka Erebistana Suudî, Pakistan û Türkiye çêbû. Heya bigire dibêjin Misrê ji beşdarî vê bibe. Gelo evana bibin çareserî. الراستی دا او مثلا او روشا ناوچه يعني او روشا که نوه يعني ما دكارين بيجين ازاني بشتي كوتنا بشار اسد من خاصتم يعني القابيشي از بيجم يعني ساعات مريده بشتي كوتنا بشار اسد كوتنا بشار اسد وكي سيستم سياسي نقشه ناوچه دوباره يعني دهته گورين روشا سوريا يعني جعاليه هزت هرمي وهجه دولي برو قناغه كدي كدشت يعني ما بشتي روخاندنا اسد د كوتايا 2024 دا 2025 قناغه من بلانه كس نرم وزياتر اما وقت دينا 2026 قناغه من بلانه سخت دبيت 2026 دا او هيرش سر روجاوا كردستان هاتن كردن او دو روشا سوريا تقريبا من نوع كديكا هيرش سر دروزيا كران روشا كديكا العراقي استراتيجيه عراقي برانبر سوريا بهاتا غورين ايران خو اماده كاري ديكر بو جنگ كديكا مزنتر او جنگ سينو روج رويدا يعني سال 2025 سال كي بقرص بو خو اماده كدنا بو شر 2026 شر دست بيكريا 2005 شاد لسوريا دست بيكر العراق دست بيكريا تقريبا يعني لايران دست بيكريا لقالوا هرمز دست بيكريا لا اليمن دست بيكريا لاسرائيل ودردور اسرائيل دست بيكريا 2026 قناغه بنرينا من او چن ماه شماينا قناغه كساخته جاليه بوكود بتايبتي بوكودش ساخته تاوي غاوي كوت خو باراستيه بشيوكي گشتي جوي او من ملانه دناو چدا هنا چلا عراقي چلا سوريا چلا تركيا وتنانت ايران اجدا يعني روشا كرت روشا كا بربس يعني وكي بيجي هستياره ساخته جبر هندي باراستنا خود نبي في چارچوبه دا بنرينا من جرينجا يعني جاليه استراتيجيك بير بكينو ليه تشتكي ديكه بسياره كديكه مهم هي بالانس هزي هرمي دغورن روج بروج يعني او اتفاقا او ريكوتنامه دلا ريكوتنامه ما كتشبوا او انجامت او غورين بالانسينا يعني باز تكريت مصر دتنافي ريكوتني الان ايرو اسعد شيباني وزير الدرفه اوجد بيجيت ما اگر بخازين امجد شي نافي ريكوتني يعني امجد دراسه دي شي نافي ريكوتني برسيال ليفيري اويا كي تركيا سنوري تركيا كودري سنوري تركيا سعوديا كودري سنوري باكستان وسنوري مصر كودري جعاليه جغرافي اوانا هاف سنورني ندقل ديكا اما كي تشا فاكتور تش سبب هي اوانا جن نقدزيك دبنود هاو بيماني تشتكن مرت ترسيا واتشيا ترسا واتشيا قال لك نريني جدا هنا بنرينا من ترسا اسرائيل ترسا كديكيه يعني اسرائيل دخازي ببيت هجومونك هرمي ده هم سوريا باندوريا خودروسكا هم سر آلية ناوچه ديكا الان امارات مثلا الخليج ده امارات اتوانين بلين
جعالی اسرائیل نزیکایتی جعالی اسرائیل زیاتر نک جعالی دولت دیکه او گورینه بالانسه ایران بنو اکیدی که سیاست خدا پیدا چون دیکه اما خو آماده کرده که خو آماده که بو پشتیش به شرش کرد لوی دا به تایبەتی لە باشووری کوردستانی مەترسیەک هەیە لەسەر کورد سیاسیەمە نابێژن یعنی بەنەرینە من فۆکەساوان یان هزراوە بۆوان ناچی تشتێکی دیکە هەیە مەترسیە دکتۆر کامەران دەزانی من لە کوردستان لە عێراقیدا سێ پزگرێکێمە هەنە دەگەل دەسەڵاتە ناوەند پزگرێکێکە هەمێ جغرافیا سیاسی سنوور ناوچە قەتی ناوچێت کوردستانێکی شە لەسەر او یکی که لپزگیری که خودان کشاوک کرکوی وانا بله حل نبونه لا خانقینه تا شنگاله و دردو تنزیک پیش خبره او پزگیری که سنور پزگیری که دیروکیه یعنی پشتی دروز بونا دولت عراق دا او پزگیری که او یک پزگیری که دیگه همه دیگه عراق او پزگیری دیگه سنه یعنی د صلاتا دی فاکتو یا سنور دیگه ما سنور ما دیگه سنه نه دیگه علی دیکه شیعه و دسالات دیکه عندك القوم دیکه یک یا دوی مال عراق چشک دیکه هي پزگری که دیکه هي پزگری کا سیاسی پزگری کا سیاسی ما دقل شیعه دسالات شیعه وکی من بلانه که من بلانه که ديمقراطي هي بيقدادان درست نبود تافي كابي بيقدادان که وکی بيجين یا گرم یا رق پزگیری که دیگه همه لبغداد باشوری کوردستان پزگیری که کاد کریزا عبوری و دارایی او بردوام پشت 2014 بردوام 12 سال تقریبا بردوام لی من چه باش او سه سبب باز کردن سبب یا سنور جعالی گاوا سنی عراقی دسالات و زیاد دبن جعالی هرمی راست و خوب باندوری سر باشوری کوردستان درست بی باندوری که مزن کورایی استراتیجیا کوردستان دکویت مترسی یک آسایش سنور حریم کوردستان دکویت مترسی آسایش نیوه کوردستان دکویت مترسی زبرچی پشتی به حزبونا دسالات دمشق و جولانی باندوریا خوسر ناوچید دیر زوری و در دور دیر زوری و رقی و سنور عراقی و تا دهیتا نزدیک پیش خابوری او باندوری سر باشور کوردستان شیه یعنی روجاوای کوردستانی بومە کورایەکە استراتیجیە نبتنی ئەوە ناوچەکی کوردیە بالانسا کورد وێرێ ئەو هێزێت وێرێ گاوا سونێ عێراقی سونێ سووریە لێبوونێت خازم سونێ سووریە سونێ عێراقی بەهێژ دەبن کورایە استراتیجیاوە زیاد دەبیت هیلالاش سونی گەشە دکە باندۆریە خۆ سەر دۆزا کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی و بتایبەتیش لە باشووری کوردستانی دروست دکە او پزگریکه که مزنه یعنی ما تماشین یعنی اگر لی بنیرین پشتی هاتنا دسالات دمشقی کنترل کردن او ناوچیت د بری دست قصد دابونه سنه عراق نرینه و گورینه نرینه و هاتینه گورین نرینه استراتیجی بیردی کند بیجن اما دسالات خوم لازمه العراق دسالات مهابی کوریا استراتیجیا مهابی اما سر حسابا کی سر حسابا کرد باشوری کوردستانی سنوری ما دیگه وایه که اون دیجن کرکوک ایمه لباشوری کوردستانی پزگیری که دیگه هیا ترکیه بری به هز رق لباشوری کوردستانی بو اما پشتی پروسا آشتی دست بکریا د سالا بوری دا ترکیه با سیاست که دیگه با فرم که دیگه هاتیتیا سیاست دیگه باشوری کوردستانی اویش سیاسی ما اکادمی کم یعنی هزراوان بو ناچیت نابیجن او تشتكي يعني او بزغريكا كمزنا متخازم او تشتي بجمع مصا تركيا چو هاتيا تركيا بيشتر تكاليه تركيا دقال يك آلي بون دقال بارتي بون مثلا دقال بارتي ديمقراطي كردستاني بدكي بون الان تكاليه تركيا بهذا كنرم دقال آليه ينكش او نرينا تركيا بو بناوچه باشور كردستاني نرينا كدي كن هذا كنرم بهذا كنرم هاتي تناوچه مثلا د پاريزگاه کرکوک پاريزگاري کرکوک وكي پاريزگار دولتا ترک دهت اخافتن دکه نرین استراتیجی خود بیجی جبر هند عالی باشور کردستانی یک عالی مترسی سروینیا جو عالی ترکیه جو عالی سنت عرب دش سوریا و عراق جو عالی اتصالات ایرانی او تصفیه حسابات خو
انجام شر و پشتی شر او نرینێکی دیکەیە لازمە ئەو سەربی ئاخری. مامۆستا ez vegerim te tu çi dibêjî hiç ez ê nepirsim bi rastî ji ber ku mesele çi ye aliyekî İran êriş dike aliyekî hesabê Tirkiye hene aliyekî dîsa Erebistana Sûdî jemzan wê derê dixwaze xeta şî bişkê û nijadperestî Ereb pêş bikeve bawekî dem dirêj dîsra İsrail dixwaze wê derê wek herêmeke ku müdaxil be divira müdaxeleyê İranê bike yani her wiha petrola wê ya hemû cîhanê çavê xwe berî wê derê daye yani Başûrê Kurdistanê çi dibe? Yani navenda şerê sêyê cîhanî rojhilatê navî ne û navenda rojhilatê navî xwe jî Kurdistan e ji ber ku Belê. Kurdistan ew e navenda rojhilatê navîn û pirsgirêk wehdemam dijî pirsgirêka rojhilatê navîn bi tinê pirsgirêka Kurdiye çi pirsgirêkê dî rojhilatê navîn nînin çunku milletê Kurd wekû ax wekû coğrafî wekû millet wekû çand û huner û ziman û keltor hatiye dabeşkirinê bi ser çar dewletan da heta serêketiya Sovyetî da û ji binî dewletê dî dewrober Kurd lê hene bervê çendê qeyraneka mezin li vêrê heye Kurd Başûrê Kurdistanê heta vê gavê qonaqekê dane neşyayî nedvan sî û şeş sala da biçîktirîn îstratîcî danin û li ser biçin. Bu nimune yani heta vê gavê Kurd li Başûrê Kurdistanê bi diristî gel Iraqê nînin. Ne gel Sunnan ne diristî ne gel Şi'a ne gel Sûriye ne gel Türkiye ne gel aliyekê dijî ve digel hemyan e. Aliyê cîhanî jî em zanîn me bivê nevêt û waqeeke dinya hemî dibînît hebûna Emerîka û ya Brîtanya û Fransa û Almanya û hindek hêz û dewletê dî jî li vêrê heye li ser axê heye û leşkerê wan başûr heye li Iraqê heye pêgehê wan heye diyar bû li Iraqê jî çend pêgehê İsraîlî li wê biyabanê hene ev e jî rastiyek e me tirsiya herî mezin li ser Başûrê Kurdistanê Kurd xwe ne ev eqiliyet Mamoste berî derbas xuya bibin yani meselê navxwe ji xwe mijareke girîng em ê baxivin ez dixwazim bi taybetî em wê baxivin lê Başûrê Kurdistanê û henekî janî ziman ez dixwazim wê berfireh bikin çi başûr dibe çi jî prosesa Bakur jî em binêrin her wiha rojava jî Kurd êdî siyasetê dikin dîplomasiyê dikin em dikarin vêya bibêjin Nexêl Başûrê Kurdistanê hêşta siyaset nehatiye kirinê ewel Başûrê Kurdistanê hatiye kirinê heta vê gavê siyaset nîne siyaset ew e tu milletê xwe bêxiye rêk û pêk bikey rêkxistin bikey rêkxistineka neteweyî ya niştimanî ya exlaqî ya wijdanî pitirî şêst rengê qeyrana li Başûrê Kurdistanê hene ev e pîvanê navdewletî Dewleta Osmanî dema hilweşe heşt qeyran hebû me şêst qeyranê zêdetir hene nûke xeter û mesele xeterî ev çîne mamoste qeyran dikarî çend heywan serekar rêz bikî Belê ez çim hemya reşkem qeyrana avê ye qeyrana panzînê ye qeyrana gazê ye qeyrana xwarinê ye qeyrana bixanê qeyrana emnî ye qeyrana sinûran e qeyrana asayîşê ye qeyrana leşkerê navxwe ye heta vê gavê me sazî çê nekirin musîbeta mezin ew e hikûmeta Başûrê Kurdistanê partiyê hikûmî Başûrê Kurdistanê nûneriya gelê Başûrê Kurdistanê nakin me ev xebat û şoroş û têkoşîne nekiribûn da mecmueka kesab bibine milyardêr ser hesêba milletê Kurd û milletê me ji birsa da bimirît û milletekê helkan û yê birsî û yê bêrê û bêkulan û bêser ey ku behsê qeyrana dikin ku Bexda sebebe Bexda sebebê hiç qeyranekê nîne ji ber ku avê saetê jî ev dahatê li Başûrê Kurdistanê evê ev rûke têt litra panzînê 2500 dînara firûşin 3 milyon seyare li Başûrê Kurdistanê hene vê panzînê dikirin ev panzîne bi tinê parê biçîte benqekê ji miaşê Kurdistanê zêde ye çi cara van sî û şeş sala da hikûmeta Başûrê Kurdistanê serwêrê nerawastaye çawa asayîşa neteweyî aveket bû nimûne bin zexta dewleta Tirkiye ve sala notayekê neşyan xeta sî û şeş bikene sî û çar Tirkiye qebûl nekir neşyan 2003 piştî Saddam rejêma Saddamê hilweşay paytextê Kurdistanê ji hewlêrê bine Mîsilê ku Mîsilê bajêrê serekiyê Başûrê Kurdistanê ye neşyan sinûrê Başûrê Kurdistanê diyarken dev xeteka coğrafî ya tarîxî ya ew dê neşyan
ماده 140 مسترین تاوان حکمت باشور کردستان سیاست مدارا کری او 52 سادش آقا کردست باشور کردستان اخصیت گومان دا که کردستان آنه زور عیبه بو قیادیت کرد علی میسل و کرکوک و دبردی بخند شکیه دا که کردستان آنه اگه از قایده که کرد بم دنیا جی پرفید همو هز دنیا الهندف سلمه بن از باشور کردستان نه خدمت 52 ساده بخدمت شکیه دا که کردستان آنه که همو بلگه دی دنیای بینن همو کتاب تاریخ بخونن میجوا مروایت دا که روزه کش روزا کرکوک و میسل و بغداد و بصره و جهدی بدر و جسان و علی شرقی و غربی و کوت و ناصری و عماره کنگیت عربا بود بوش ام جرأت نابجین کلم کن ورن بری 1500 ساله 1448 ساله میلادی عرب بزفرنا بجه خو کاده چه عرب مینن ویری ورن بری 800 ساله کا ترکشکی و هادنا بزفرنا ویری کارن بری 1000 ساله کا فارسکی ری بون 4 گند بون نیوا ایران دا کلم که ابدی همی کردستان بو وگا و قیادیت کردا مرجاله که ام هجدک از بون در قیادیت که کرس ما بسیار جه که بو چهین بحث کرکو بجن میسل باجره که بجن میسل باجره که عربانه و عروبته و نظام چاو گوتی ام دخوازه کرکو کت که امریکا قبل ناکد جای که ام دخوازه میسل بکن ده امریکا چی بجید اره ماده امریکا جغرافیا کردستان نشم عدد آنده ام نشا امریکا ده امریکا بریتانیا فرانسا گلک بومکر و دوید ام سپاس دارد وانجی بین نقطه ای که حتی بگاوه ملت مش مرنه خلاص کرد هرچند وان او سیناریو چه کر بو بس ام نشین باشور کردستان حکمت که نتوایی چکن آسایش که نتوایی چکن لشکره که نتوایی چکن آبوره که نتوایی چکن سیاست که درو چکن دیپلماسیت که کردستانی چکن اوه 30 سال باشور کردستان آرمان جما سرکی اوه ام باکور کردستانش ناف بین شنگارش ناف بین روشاوای کردستان بین اولگری لا بدین جوان چار خاله سرکی زیادتر به هنگاف نهات یابتنش بل هندجی دوید اوه وکری بین بحث کردن گل حکمت باشور کردستان گلبان پارتی سیاسی دا خافترا خود وقال سازمانی کر سازمانی یعنی ام بیشم باشور کردستان گوری قانونا بنگهینیا عراقی جی حرمه که پیناسه کریه سازی و دزگه ویجی اشکرنه بری هر تشتی گره که اف تشتی که وگو آسایش بچه ام بیشم پرسکره که آوینه پرسکره که خارنه گره که پارلمنتو وی حل بکه پارلمنتو یا باشور کردستان لکویه بله مصیبتك امازن هيا كو حكمتك بخوا نهري سروكي و برلماني بيت برلماني دا دوام بكت مصيبتك امازن اندامت برلماني دا بين قطان و اشكنجه كرن و اهانه كرن مصيبتك امازن كوتو نشي او تشت دستوري دهاتي 36 ساله کوتا گلوپا کا کسب بوده هاتی هلکرینه خوبه که هرم کا دموکراتی خو پیش بخه راستی بریتانیا امریکا فرانسا هندک دولت دی یعنی همی پیوستی جان یه دولت بومه آماده کرن رید یه دیپلماسی سیاسی بومه بکرن سیاست مدارد مب رزداری دچونه بان دولتا و محفیر سر برات اخستن لی ناکوکیت ما داخلی مشکلات ما شخصیت حزبی عقلیت و ذهنیت ما یا گندی و یا عشایری و یا ناوچه پرستی و باجر پرستی و دبر پرستی و دیالکت پرستی ام گهاندی نقوناغه که اف دست کفت نتوای اجتماعی هموش دست مکرن کرد دستوری دا کردستان دستوری دا دبرکه یا باورپیکریه و یا نویسیه لیل جه و چنده شواز پیشمرگی بو نمونه ادوانسی و 6 ساله دا گوهری با نوی حتی نوی پیشمر اجی اکچوان پیشمرگا ما نطوئی که ما پیشنیار که جبهه کردستانی مگو نوی پیشمرگی بیت گوهرین لشکره که کردستانی ریکوپیک اول فوجا نظامی جل کردستان الباشور حتی چکرنه ام پارتی گل بو مزداخ و چکر فوجا که نظامی عسکری ما چکر هک ادوانسی و 6 ساله دا ملشکرک چکر با یک کردستانی بروکه پنجی دولت جل هرم المدا با امشان خال بری پاریزین اول اشیان 2017 5 دقیقه و بری برانبر حشد شعبی خورا گرن ایدی اوه پیوست قیادا کردی
ادی گهداریا یا چه سروکچتا نکرد نابیتن تو گهداریا سروکچتا کی بکی سروکچتا کی مستشار تبید نابیتن برپرس میته تقاعد گری یه ترکیه همیه امریکا مستشار تبید تو اوامرت خود تخطیط خوشورگی وی ولاتی دا مروبت ولات پاریس هنه شورشگر هنه تکوشر هنه مدوس هنه محوال هنه مبرادر هنه دولت مازن پشتامنه به چنده جی دوید ام سیاست خود برچاف را در باز کن اگر مترسیل سر هبونا وی قواره هیا بله مامۆستا نها ئەم بێژن دوو میناکازێ ببێژم یەک ساڵە 1991 نۆبل پرایز کەسێک ناوی نۆرت یەکی ئەمریکا پرۆفەسۆر ئەو گرت سەبەبی ویە سازومانی بوو yani institutions institution tamam ya دوێمین ساڵا چووی ئەم بێژن یەکی ئێرمەن ئەسلی خۆ ئێرمەن لێش تورکیە چوویە داڕۆناچەمۆغڵۆ و هەواڵێ ویە ئەینی سەر مژارێ ئەم بێژن نۆبل پرایز گرتن بله yani mesele sazumani esas digirin. Eger welatekî yan ji herêmekî herêmeke federal jî dibe mesela Scotland jî, İrland jî yan jî em bêjin biçin İspanyayê herêmê xwe ser parlamentoya wan aktif e bütçeya wan herêmî heye û parastina wan heye çi bir ya asayişê dibe û yek jî qanûnên herêmî çê dikin. Niha li Başûrê Kurdistanê bi dehan saraya wana çê nabin. Êdî berê xudan bütçeyê ji bo İranê ji bo Bexdayê maaşê êdî cuda cuda tenê ê pêşmerge jî nebû yek parlamento jî niha naxebite evê çi xetereya bîne ev xetereya nîne ev ya yani statû têk naçe xwe xwe. مامۆستا لە باشووری کوردستانی مامۆستا دکتۆر کامەران باس کرد لە من پەرتووکێکی من هەیە Belê ئومێد دکەم بێ دوو مەهێدی ئایندە بلاو ببیت سەر جیۆپۆلیتیکا کوردستانەیە یەکێک ji سەبەب فاکتەرە ئەساسیە هێزە جیۆپۆلیتیکا هەرێمە کوردستانê سازیە bê sazî hêza jîopolîtîk hêza siyasî durust nabî. Li Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê sazî nîne, saziyê niştîmanî ne. Sazî hene, saziyet hizbî ne, yê binemaleyî ne, yê eşîyî ne, yê sazî hene, saziyê civakî hene ama saziyê teqlîdî ya saziyê niştîmanî yê saziyê qewmî nîne. Li ew sebeba hêza jîopolîtîka Kurdistanê ye gava sazî nebûn hikûmet, sîstem, desalatê dîke nikarin karê xwe bikin. Yani sazî her kes serê xwe diçî. Ew yek. Du civaka me giştî bi şêwekê giştî eger dîrokî ji temaşê bike Kurd sazî hebûne. Yani eger civakê dîke eger hikûmetê dîke eger dewletê dîke bê sazî bi rêve biçin Kurd nikarî bê sazî bi rêve biçin. Yani lazim e me sazî hebin ama sazî di Başûrê Kurdistanê nîne. Sazî durust nekirdîne. Sazî hene. Wekî naw hene, wekî bingehî hene, wekî balaxane hene. Yani hemû tişt heye. Ama sazî di nawerok da, di naweroka sazîbûnê da evî dibêjin institution ew nîne. Li her cihekî sazî hebûn hêza geşeyê miroyî durust dibî. Lê mixabil li Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê sazî nîne ew yekek ji şebeba paşkewtina prosa siyasî li Başûrê Kurdistanê nebûna saziyê ye, saziyê niştîmanî. Saziyê siyasî wekî saziyê teşrîî wê qanûnî ji Başûrê Kurdistanê parlemana lê mixabin parleman tehtîl bûye heta vê gavê kes nizanî ku derê ye. Yani desalata parlemanê ku derê ye, rola parlemanê ku derê ye, qanûnên parlemanê nehin cebecêkirdin, nehin praktîsekirdin. Ew saziyet parleman. Saziyê dîke heta saziyet perwerdeyî, saziyet xwêndin roj bi roj paşkewtinek, paşekşeyeke mezin di nav saziyet Başûrê Kurdistanê durust dibî cewan çi digirît? Mesela cê saziyê dadgah. Dadgah û mehkeme di Kurdistanê de dîwexan rol digerin. Yani dîwexanê Federasyonê Komelayetî, Federasyonê Eşîretî ew dihên ew pizgirêkê xelk û pizgirêkê civak dihên çareserkirin. Yani roj bi roj sazî gava di nav sîstemeka hukmranî wesa sazî paşekşî bike çi durust dibît? Boşayiyeke ewlehî durust dibît. Boşayiyeke ewlehiya civakî, ewlehiya hizrî, ewlehiya siyasî durust dibît. Lê pizgirêkê me zorin wekî Diktor Hînazman lê roj bi roj ez tişekî bipirsim. Niha mamoste Kamran eva bo te ji derbas be. Niha ez senaryoyekê çê bikim. Belê. İro me
حکایت ترکیه هم دبینن اگر فرسند ببینه دخوازه باشور کردستانی دیسکالفیه بکه تکلیلی خود راست به عراق را چه بکه بله دو خطا چه که یک یا در یک فیش خابور بکارتینه یا دنجی دستر سوریه را چه و بوی آبای باشور کردستانی نه داوتیو گمرگه چه دبن نه تکلیلی آبوری و داری ایزوله دبه یا دویمی آبای هم بیشن باشور کردستانی روبری سر و فکری یا دویمیجی ایران ها ایرشته که و تنه ایرشی خودنا هم بیشن حزب انگریدای ایرانی عراقی اوجد بیشن برای ستاتوی باشور کردستانی اشکره کرن برای ستاتوی باشور کردستانی هلوشه پیشمرگه هلوشه نه از دبیشم ما مستبوع حردیانجی رئیسدار بریز مسعود بارزانی رئیسدار بریز ام بیشن نیچربان بارزانی و رئیسدار مسعود بارزانی رئیسدار بافل ترابانی و همو سیاست مداری وداری هفدو بجبن بیا درس درخنن ببیشن لیبنرن او پرسکرکی و ریس کرینیاش گلک پرسکرکی هینن ایدی اف پیواجو بیویا وای نامشه گرک ام یکتیا خورد بکن ام گاوه نو باویجن دیپلوماسیا خو مسئله خو نافخوی مسئله خو ناف نتیو جاردن برچاوی خورا در باز بکن او ریه که نو بدن برخواه گلو اف مصیبت وی ریوه بکه وی نکه ما مستا پیشی است پرشت از وگرم ما مستا کامر ما مستطوع اما نخواست او سیناریوی بیجم ما ترکیه دو پلان استراتژی هنه و جاره دیگه من دیره به استودیو دیو من گفتم شر دهاتو شر او جاره شر کوریدوره بله شر برنامه اتمی شر قومیت شر دین شر سیاست او قناق کوریدور استراتژیکه یعنی او کوریدور استراتژی شر به هر کس دخازی او رولاوی سر او کوریدوره هبی اما کرد کدره و سیاسته را يعني تركيا دو بلان استراتيجي هنا دهن يعني سه بلان استراتيجي هنا باس ذكرين دو بلان استراتيجي دهن باس ذكرين رجع قشا يعني ديفلوبمنت رود او باشوري عراقي ولا كان داو دسبيديكا ديتا عراقي ولا استراتيجي عراقي ديجيتا سنورا كردستان باشوري كردستان دقتينيت ديجيتا باكوري كردستان تركيا يعني جو نوعك جا کنترل کردن آبلوقه که خصنا سر باشور کردستان او یک پروژه که دیگه هیا کوریدور که دیگه هیا پیشنیار لکودره لباکور کردستان بیت سر دریا ناوراست بیت ناوچه علبی و بیت ناوچه عرب نشینی و بیت در زوره و عالیه ناوچه سنی عراقی او دو کوریدور آرمان چیه؟ آرمانچ بتنه کوریدور نی آرمانچ آبلوقه دانا باشور کردستان و روجاوای کردستان يعني أوك السيناريو أجر روش بهت أو لهي روش هاولي هاوكار بيت بو دولة تركيا بو في هلال السني ببنرينا من باشور كردستان وباش روجاواي كردستان جالية إيكونوميكي جالية عبوري عبلوقك مزن دكيت السروان بيجمان أو جالية سياسيش باندوري دروز ديجا جالية دبلوماسيش باندوري دروز كان يعني رولا استراتيجية رولا سياسي رولا دبلوماسي كم دبي جالك كم دبي جبر هنده يعني ما بدي قناعة كده قناعة كده أو من البلانة أما دكارين بيجين سالة 2027 سالة كي باشنية بوما ما كخو وكي شخصي يعني سالة كي بزغريه كي مزور مسألة شيء مسألة شيء مترس بنرينا من أو هلال السني أو دولة السني نزيق بونا وانو خورتبونا إيراني پشتی هاتنا شر توابونا شر دا ایران گلک تسبیح حسابات خودی هتا کرد اما چاوا کودره جبر هنده روشا کرد بنرینا من دسردما ادارات ترامپ دا او سالو دو سالت پیشما دهنا روشا کرد گلک سخت دبید به تجربه ما سال کابینا پیشی ترامپ سرکومار امریکا بو سال 2016 نوامبر 2016 تا آخر 2020 ما نزدیکی 100,000 کیلومتر باشور کردستان و روجاوای کردستان جدست ده کی سبب بو او کی او گلوب بوی پیکرد او چرا سوز بوی پیکرد که بو دسالات ترامپی بو جا افرین کرد پاشک شکرد دسته مچو جا روجاوای کردستان گلک دسته مچو نیوه کردستان با سیستم پنگاوه که یا شاشیت ریفراندومه دسته مچو اما دسالات او دسالات کابینه امریکا سردم ترامپی تشتك نقود يعني سردم تمام از قبول
yani gelek ama navxuyi yani من طرف سنرجو کد بله. yani رهبریا خودان ارک خودان هیزین باشوری کردستانی چه بکن ده باشوری مصیبت کردستان مثلا مصیبت که زوار بیشم ایران نه مشکان دا بیشه دبکو رستبی ام بیشن هیزین حشت شعبی بری خو بدن باشوری کردستانی و بیشنم دریه که ودکن ایرانی را وک کرکوی و استاتیو هنوشنیاج وک روجبا me senaryo ditin yani metrsi geleken مترسی و gelek. امریکا جی گاوه ری کدن ده لی باشوری چه دکن ری بدیو و دری چه دکن li başûrê Kurdistanê roj bi roj sazî nîne. Gavê tu sazî nebî, gava tu projeka siyasî nebî, projeka stratejî nebî, tu dixwazî spênê çi bikey û mehekê dîke, du mehekê salekê dike çi bikey. Her roj rewşa başûrê Kurdistanê berew xirapî diçît. Her roj ji aliyê demografî, ji aliyê siyasî, ji aliyê ekonomîk, ji aliyê darayî, krîz ser krîz diçît. Gelek krîz desalatek başûr bixwe ne. بۆی خەڵکێ مە لە باشووری کوردستانی مەشغوڵ بی gelek krîzê herêmî ne. بله Ew ki du her du krîz desalata siyasî li başûrê Kurdistanê min nabêjim hikûmet çünkü me hikûmet ne li başûrê Kurdistanê. Yani ew hikûmet niye? Yani wekî bêj bes navê hikûmete desalateke siyasî heye. Ew desalata siyasî li başûrê Kurdistanê stratîjê wî niye bo çareserkirinê ew pizgirêkê navxweyî ber ku pizgirêk piştî pizgirêk duruzt dikin boy xelkê me li başûrê Kurdistanê bi rastî mandî bibît فوکس خلقی من نکرد سر پروسا سیاسی. مامۆستا کەرم کە yani پرسا خو کربوو yani senaryoya em bêjin ev qas musibet henin beramberî wan musibeta rêveberên Başûrê Kurdistanê bên ba hevdu niqaşan bikin think tanka spora bişêwirin em bêjin leşkerên xwe pêşmergeyên xwe zanayên xwe ê derva hemû dostên xwe bişêwirin û rêyeke nû bidin pêşiya xwe vê van xeteriyan berteraf bikin. Ev stratejî yan jî nîşaneyê wê hiç tune ne tecrübe çünkü ev qas musibet henin hin tişt henin dilê we naxwaze ama hin musibet henin çê dibin hin xetere henin ve neçar dikin hûn tişta reqeder bibin biguherinin. Gelo Başûrê dî ne gîştiye vê merheleyê rayedarê rêveberên Başûr. باشوور کوردستان نوکه جیان قفل بویه جیان هاتیه گرتنه جیان هاتیه بستنه اول راستیه که سرمایه پارت و حیز و لعن و کسایتیت برپرسید کردستانه ید وی لعولای دی اگه کن بکن ید اوروپا و امریکا و کندا و کوریا باشور و امارات و ترکیه و ایران و جهدی زیادتری تریلیونکا دلار زیادتره گلک جی زیادتره و گلک جارا آمار جی در کبن هر کشمان چند میلیارد دلار هنه هکر ولی درک هنه یان ده دستهلات تا باشور کردستانی سر وی شوازی بردوان بید حتی گلیوان بیزار بید دولتا که راکشی کردستان بکن آن بجن عراق کلم کن مرد مجوی حالتی خلاص بکن چونکو خلاص دستور بگا بنامینید ده باشور کردستان بدستی پارزگرد عراق جارکادی و عراق بوه چند شد که تو ترکیه و ایران و سوریا جی حول دادن وان نکوکیا زیده کن قیران زیده کن جبوان ده ملت باشور حتی آخر درجه بیزار ببید دخواست بکن عراق جارکادی بتویره راستافو حکم بکن اوه خاله که خاله دوی دوید ملت باشور کردستان یه اراده بید یعنی از تنه دکتنه حوال دکتر هنر تنه باخفتن تیرانا کتم ملت باشور کردستان ملت که خواتگر و شورشگر و تکوشره ما میلیونه که شهید دایا 5000 گنده مهات نویران دکنه اف قربانی دانای چم مالک نینه شمال پارتی دموکراتی کردستان که دین اجتماعی کردستان حزب دی شهید دو سه حتی 10 شهید جی ندای امفال و حلبچه و کیمیاوی و کوچا میلیونی و بارزانی و اف عباده بسر مهاتین اف همی پالدرم بوما ام خواب کینه ایک و ام قیادات خواه نچار بکیم دست جوی سیاستا چود بردم اف سیاستا خلط سیاستا خاطر کرنه سیاستا تجارت کرنه ملت خو ولات خو آقا خو مقدسات وی ملتی تشت بن عرض و سر عرض و جن عرض همیه بخو حسب دکن خو کی خداوند وی ولاتی وی ملتی دزانن هشتا سروان همو بزیا و طالانه را هشتا او ملتی وسط تصورتیان کویه منته کلم وی ملتی کن یا حکمیلت کن بدوی او گهنا قناعته که دست وی حکمداری بردن مامۆستا افاره هی
بس اك كلمه از بجم اف پاره هی تسلیم حکمتك بکن یا مخلص و امین وی ولاتی پی آبادان کت و سازیا چه کت و حکمتك چه کت بکاریتن برانبر وان دولت راوستی تو و پیگه می ناف دولتی و هرمی بزغرین تبه من جی او بپرسه یعنی ام بیشن ریبربری باشور کردستانی بانجی و بکن بانجی و حردیانش بکن و ببیشن اف 5 دقیقه مایه ببیشن تمام اون تنگاسیا اون دهاند ببیشن ام دکارن سدیج ببیشن قبول بون چه پیشنهاد کن ام وی خطره وی تنگاسی چوا چاره سر بکن و ریا فرهی آشتی آرامی دست بخن و باشور کردستان خورد بکن چه دربات چه هندر نهاد و گوت ما مسته 1 تریلیون دلار وی 1 تریلیون دلار خو نه نکارم بینیم باشور بینیم بو پیش سازی بکار بینه پر نکارم دکارن مثلا به اف خطره جه وک سروک افغانستان و دما بهار عربان دا و گلک سروک و دولتان رویان پری خوازدان چهلدان رویان چون اوا چه نبه باشور کردستان به گیج آرامی جبو همو کردانش به هیوی و میناکک هون چه پیشنهاد کن ما مسته مال 2006 ام صد کس دهو که ما پروژه که نتوی نشتیمانی نویسی همو کس نابدابون آسایش هبون پاراستان هبون دستگاه زانیاری هبون یک گرتو هبون نزیکی پککه هبون اکادمی بون ما کرا نهتوار دولت و نهتوار سیستم سیاسی سیستم عبوری سیستم پروایی حکمت و حزب مدا سرو که هرم ام 2 ساعت مصیف صلاح الدین بجم سر رش یال برس که مسعود بارزانی رینشتی نخاره هنگ ما هست بیچاره و که نبی پیامان اجتماعی سی ورقه کامپیوتر نه حالو که اول سر مزامت حاضرن میدان وانجی میدان مام جلالی جی میدان کسرتی جی میدان قیاده پگگی جی میدان امریکا جوان هم یاد خاص کردن ای پروژه بدنوان از خوی حاضرم قال هر کس و حزب و حزب لانه که کردستانی نه به برانبر همو جیانا خود ترخان بکنش بو خدمت وی ملتی وی ولاتی نه هم دو کس اتشم 200 دکتورا همی سیاستمدار و اکادمی و حاکم و قاضی و جدر و ناو کردستان بین و صباحی ببین بلاکه کاک مسعود بیت آماده بید بابل طالبانی بیت رین نخال الجهه بله هیرا اینترنت و قطبونک چه بو این پیشنهاد ما مسته پیشنهاد خوب بشه بنرین آمد ازانی چه پیشنهاری خوب ازم یک دقیقه بده من بله سه بزنید پسگیری که کردستان کودره درست بند بله کردی لکردستان دا لحرم کردستان لباشور کردستان سه پسگیری که سرکی هنه پروسا سیاسی پیش نکتیه یک توریسا سیاسی لباشور کردستان اجازه ندایا رین ندایا پروسا سیاسی پروسا که تندرست بید یک یا دوی لکردستان بازرگان بوین سیاسی بوین بازرگان او دو یا سه لناو باشور کردستان پروسا دموکراتی دناو حزب سیاسی روش بروش پاش بدچید جواکا نو دولتی پشگیریاوان بوما جا آسته چیه؟ بوما جواکا که دموکرات بین اگر جواکا دیکتاتور بین پشگیریاما ناکن یعنی سبب پشگیریاما چیه؟ محز ملتکی غدر لیکرینه ما ملتکی قربانی دایا لازم ما ملتکی دموکراتر بین جی ملتی ناوچی او راست آره؟ او سه سبب پیشنچونا پروسا سیاسی و درست نکردنا سازیا و گوتارک نشتیمانی و گوتارک قومیه گوتارک نشتیمانی باشور کردستان ده او سه سبب هاتن چاره سر کردن دکاری پروسا سیاسی لباشور کردستان پیش بچی پیشنیاری من وکی شخصی بله بنرین آمن روشا باشور کردستان بوی فرمی بوی پارادایما و گاوه پارادایما حزبی یا بنمالی یا شخصی نکاری پیش بچونه که باش بدست بینید چون که یعنی دیتن هر روز بر روز روشا کردستان جعالیه استراتیجی جعالیه حکمرانی جعالیه سازی پاش بچونه که مزن تو مردی که پاش بچونه که یعنی مزن برچاوی ماهی لباشور کردستان گل براستی گلک ماندو بوه گلک ناراضیه لی الترناتیو نینا لباشور کردستان مدل که دیگه یه ترکیه اردوغان مردم مدل که بو اپوزیسیون درست کردن یعنی بخو اپوزیسیون درست کرد لباشور کردستانش او مدل هزه دسالات دار بتایبتی یعنی که پده که
اپوزیسیون بدل خود درست دکن یعنی چند سالک اپوزیسیون درست دکن لی او اپوزیسیون دچید اپوزیسیون که درست دکن یعنی روش به روش ناامیدیک دنا پروسس سیاسی لباشور کردستان دهید دروست کردن و دهید انجام او بنرین من انجام می باش نامد آنست فاسیت دکم وقتی ما قدیا تماشاوان نجا ام به برنامه کنو هفتاد ایام تا برنامه کنو توصیه نو پیشبری وبن ایرو براستی مجاره که گله که بالکش بو یعنی به تایبت باشور کردستانی ما به آوک برفرهی نرخاند هفتاد ایام میوان مجاره گله جران بین سر اکران و دخوازم با آلترناتیف هم بفکرین جدا ام بیشن سر پیشبری وبن حین وقت ببینید ناف خیر خوشیده و خاطری و